Салам достор, бүгін 31 май 2025 жылы Бишкек шаары 5 сектордағы артан машиналарды тартып берем. Видеоға класс басып, лайк басып, каналға атап қолын ұнытпалы. Бірінші машина Mitsubishi Langer, жылы 2003, объем 1.6, механика, расход 6.7, басы 490 000 сом, онда кинишкасы да бар екен. Отличном состоянии, комплектациясы жақсы деп жазып қойыпты. 490 000 сом, Mitsubishi Langer, универсал вариантта. Каналға атап, сөз лайк басып қола, базар шоу каналы Ақтышит Ақылбеков. Кейінгі машина Mazda 323E, жылы 99, объем 1.6, 320 000 сом, механика, расход 6.7, состояниясы аябай соныкін. Кузовтың да урылған жерлері жоқ, анча-мынча чиілген жерлер бар, кішінекей шиіктер. А так серьезный урылған жерлері жоқ. Капачокто титанкен, дискасы жөнөкөй эле дискада. Коробкасы механика, салондору аябай таза, аккуратный каралып тур. Ичи деле ачык окшойт. Чындыгында ухоженный, жакшы машина экен. 320 000 сом көрүлө. $320 000 сом. Андан кейін машина Mitsubishi маркасын қарайлы. Mitsubishi Spare. Жылы 2003, объем 1.3, механика 395 000 сом бұл. Бұл да механикада 5 ступка. Машина аябай жақсы қаралып тұр, салондору таза, тыққан жақсы машина екен. Кузовта мына чиілген, урылған, серьезный жасаушы жерлер көрінбейлі. Технический вложение баруы жоқ бұл, анысына айтып албайым. Nexia 2 мындай элегин көргөзүп койдум муну. 300 000 сом, 2011, пробег 200 000, расход 810. Андан кейін негизи видеону кейки адамдар айтат, машинады подятеле тартчы тандабай деп, керектерин басы жок болуп калат. Анда эсем оны татан Spark, Chevrolet Spark. Экономичный машина изгендер үчүн Chevrolet Spark. Искарей 2010, объем 1, басы 500 000 сом. Геми барды, трок есть. 500 000 сом Spark. Nissan Primera 2005, 280 000 сом. Бирок негизи ушу Nissan Primerаны көпчүлүк адамдар анча баалабайт, анча жактырышпайт. Билбейм эмнеге. Алда карай улантабыз видеону. Могу Мерсти көрүлөтчү, элдер чогулуп үйүлүп калыптыр. Жылы 92, басы 600 000 сом дейт. Мерсешка 600 000 сом, прошу 600 000 сом. Кайсыл жерге тарсак, Passat B5 издегендери кызыккандар барбы? 383 000 сом. Коробкасы механика. Мен башка рядка өтөйүнчү, бул жердеги рядты уже түз эфирден көргөзгөм. Audi A4, коробкасы автомат, жылы 96, 340 000 сом. Объем 1.8, 340 000 сом. Коробкасы автомат екен. Бұл жерде Golf 3. Дискалары онда екен, Титан окшойт. Коробкасы автомат. Автомат Golf 3 издегендер көрүлө. Жылы 97, объем 1.8, моно, басы 400 000 сом. 400 000 сомго Golf 3. Бұл жерде Mazda 626, 215 000 сом дейт, дизель. Расход 6.7. 215 000 сом, коробкасы механика. Audi A6, объем 2, жылы 96, басы 400 000 сом, объем 2, механика, бензин.
Состояниясы жакшы экен. Ушу аралаш машиналарга Матистерди да бир аз кошуп коеюн дедим. Анткени Бишкек шаарында Матистер кандай экенин билип алгыла. 215 миң сом, объем 1.8, коробкасы механика, жылы 2006. 2006 жылкы Матис Өзбекстан бул. Негизи корейский машиналар 2005 чейин чыккан, андан кийин корейский Матистер 2005 чейин чыккан, андан кийин Матис 3 деп башталган. Автомат Матис издегендер үчүн 270 миң сом. 2012 Матис 2 270 миң сом. Аралаш видеолорго Матистерди да кошуп коеюн деп чечтим. Азыр эми тейтак жактагыларга да өтөлү, могу заводдун артына. Мына заводдун артына өттүк, эми бул жердеги арзан машиналар болот. Passat B3. Документ таза, гидравлика бар, жылы 92, объем 1.8, 200 миң сом. Универсал 200 миң сомго Passat көрүлө. Коробкасы механика, буларда көбүнчө механика болот. Бул жерде фит турат, билбейм сатылабы, сатылбайбы, көрөбүз. Сатылат. Honda Fit. Оң сол рулду. Жок, бул жөн сатылып кеткен. Андан эсем ал Вентага өтөлү, российский номерде. 97, гидравлика чирик жок, басы жазылып эмес экен, өзүңөр чалып көрүлү. Бул жерде состояниясы аябай жакшы, арзан Вента көрүп калдым. Басын сразу да айтып коеюн, 270 миң сом. Жылы 95, объем 2, кондер есть. 280 миң сомго Golf и Vento көрүлү. Состояниясы аябай сонун экен. Титан дискада. Универсал Mercedes дегендер барбы? Үстүндө багаж менен универсал Mercedes. 700 миң сом, 2003, новый привозной, коробкасы автомат. Бирок состояниясы аябай жакшы экен, 700 миң сом көрүлү. Российский учетто Fit. Jazz. Сол рулду. Э, 485 миң, хорошее состояние, 2005, 1.4. 485 миң. Российский учетто Jazz. Бул жерде кыргыз учетунан Nexia. 230 миң, жылы 2008. Объем 1.5. 230 миң сом. Могул жерде Golf 4 турат, ошону да тартып коеюнчу. Срочно дейт. Жазылуу эмес экен, басы өзүңөр чалып сөчкүлдү. Golf 4 срочно сатылат экен. Эми жолдун боюнда бул жерге өтөйүн эми. Российский учетто дагы бир Golf 4. Сатылбайт экен бул. Passat B3, арзан Passat B3 экен, кыргыздардын номерунда. 170 миң сом. 1.8 моно 88-жылкы. 170 миң сом, кожаный салон, коробкасы механика. Кожалары кичине айрылып кеткен. Арзан машина таап алдым, Honda Shuttle дейт. Honda Odyssey окшойт, могул жөн элечи. 96, 350 миң сом. Обмен бар, коробкасы автомат, расход 10-12. Honda Odyssey экен, просто Honda Shuttle бирин башкача жазып коюптур. Honda Odyssey'nin эскиси. Бул таң калыштуу болуп атат мага.
Оң рульді емес, сол рульді екен. Коробкасы автомат онда. Онда бұл Honda Odyssey емес, ішінде шатыл онда. 350 000 сом екен, қандай болса дағы. Есіне чалып, маркасында өзіме тақтауға, мен ішіндерінде ұшындай машинаны бірінші олар өттім. Рулина көңіл бұрбалы Honda Odyssey деп ойлауым. Артында дәлі ешке жасы жоқ екен. Андай молодежный машина. Lada 21-14 бош керек. Қырғызстан номерында 21-14 Lada. 135 000 сом, 2004, объем 1.5. 135 000 сомға көрілі. Бірақ біраз сиденьялары кішіне желіп кеттір. Коробкасы механика. Видеоны лантырыз. Арзан Матис 200 000 жетпейді басы. 2007 объем 1.8, 190 000 сом. Матис 2 коробкасы механика жылы 2007. 190 000 сом. Өзбекстан бош керек бұл. Анткени Матис 2, корейский Матис 2 2005-ке чейин чыккан. Өзбекстандыкы 2012-ге чейин чыккан бош керек. Бул жерде Hyundai Sonata, Hyundai Sonata'nын эскиси экен бул. Көбүнчө Hyundai Sonata'нын жаңысына көрүп жүрөбүз, мына эскилер деле бар. 88-жылкы 120 000 сом. 120 000 сом оригинал пробег, механика, объем 1.8. 120 000 сомго Hyundai Sonata жакшы ба экен, 120 000 сом ғой. Дискалар да сонун экен. 120 000 сомго негизи сонун эле баа го дейм. Hyundai Sonata. Сүрөшүп чалып көрөлү эслемесе. Мен чындыгында алмакмын ушу машинаны. 120 000 сомго чисто үйрөнгөнгө, айдаганга. Япошкалардан деле кошуп өтөйүн ушул жерге. Газ дейт. Билбейм, газы барбы жокпу. Бирок знак тургандай болуш керек. Срочно дейт Honda Odyssey. Odyssey. Срочно 500 000 сом. Срочно автомат. Объем 2.3, жылы 2002. Расход 912. 500 000 сом. Бул жерде Step, Honda Step. Honda Step без вложения. Без вложения дегенде технически без вложения керек. 99, объем 2, басы 580 000 сом, полностью обслуживание без вложения. Реальным клиентам будет хорошая уступка. Обмен дороже будет, кымбатыраак машинага алмашам дейт. Тетти фит сатылбайбы экен. Дагы арзан машиналарды издеп тартып атам. Бул жерде Golf, Passat B4, B3. Басы жазылуу эмес экен. Коробкасы механика, универсал. Мен оюм боюнча ушунун басы 150 000ге жетпейт. Бишкектин учетунда. Каналга каттап сөзсүрө лайк басып коела. Дагы бир машинаны тартып коеюн. Бул жерде Golf, Passat B4. Бул Passat B3 болду, бул эми Passat B4. Андан кийинки поколениясы. Мунун басы 250 000ге жетпесе керек деп ойлойм. 250 000 дейт. 1.8-94 моно. Гидрач, центральный замок полный бар экен, коробкасы механика 250 000 сом. B4. Бул жерде Toyota маркасын азыр карайлы, кандай Toyota экен. Бирок состояниясы аябай сонун экен.
Коробкасы механика. Екі жүз 90 Toyota деп қойып тұр. Жылы 2000, объем 1.5. Экономичный машина іздендір, шын көрлі. Mazda Demio. Шумен жинтас Mazda Demio'nun татасы шумен 370 мың сом, объем 1.5, жылы 2003. Так, арзан машина іздегендер бар ғой. Арзан машина Mazda 323. Объем 1.6, 185 мың. Басы 185 мың, объем 1.6, Mazda 323. Коробкасы механика. Негізі сонын машина болды. Бұл жерде мен ойым бойынша момдайлар отқы. Үшіндай бар от ішкен оғанда. Азыр көшерде алып салғанда. Ошонды езде қалып қалмашық. Андай инки машина мындан біраз қымбатырақ. Ушул қызыл Audi тұрады. Россияның шотында чирик берегін айтып албайм. Барығы жоқ бұл. Басы 200 мың сом, жылы 92, объем 2.3, Audi S4. Коробкасы механика. Шын жинтат видео. Мерс, BMW. Састы базар шындай. Арзан машина бар, қымбат машина бар.